Runmoy TV clear tu te chibai vek ule tuna hian Lalrintluanga Sailo Ruang alo thleng che a airport chaplain in hunam hang meka hemizo hianin anin lampan puitum ani Ramle tana kan khopui Lalrintluanga Sailo Mizoram leilung iron khenda abamakken Dampabel tu MLA Lalrintluanga Sailo hi pneumonia ten atlak buaka wangin kumin April thakhan Greenwood Hospital a voini an luta HD wa da ngai te poin omma se azia chawviawa ngai ani zia zel turangai ani line script typhus ten atlak buak suita ka wangin juni ni sang ni somni panga khan Max Super Speciality Hospital Delhi an pana hemin hu hian lo hole in karni vel in lama anin enkol nuwa juni somni pakwa sang ni somni panga khan Max Super Speciality Hospital Delhi bok an pan le a ICU wa te enkol ani nu in azia chawle viawa an ngai lain July ni som pakwa sang ni somni pangatlai lam achang khan athoha tezwalin ventilator man ngai hialina oma zia omle mai turangai ani lain July ni somni pakhat sang ni somni panga zandar kwa khan chatuan ram apan ani kumsang ni chomparya ta MLA in thana avoi khatnan dampabiala changa thantlin ania MNF tiketa dampabiala changa tling masaber ani kumsang ni somni pathum in thana abial ngaya dingle in avoi ni na tan thantlin le ania MLA animek kumsang khazakwa somkwa achanga sangni panhia luangwal VCP ania heminu hian branch YMA president le finance secretary te ani zui le a MFA Mizoram Football Association a po term ni chung executive member ani to bok meni kwa sang khazakwa somriat paruka lalbiak chhuaminen innein fa panga mi pa pathum le meichia anne ani kumsom ruk pangami Lalrintluanga Sailo dampabial tu MLA in chatuan ram apanti anshiat vele Delia Chamek Home Minister puke sabdanga Lok Sabha MP Richard Vanlal Mangaile Rajya Sabha MP puke Vanlal Venaten Max Super Speciality Hospital an panngala Delhi Mizo Welfare tenen boypui chul ang angte an boypui ngal ani Lalrintluanga Sailo hian kumsanga zakwa somsari paruka kumsom parukmi chawni in India laka zalen naswal tu MNF zomin namsipaya achanga atop thlenga umin remna zia khan alohoa second lieutenant akai man overground politics a MNF tan chanem ngai taka thokin ni na sang achel chawa tuna hian National Core Committee member ani mekani o he kabula hianin kan ex minister Puzir Liana adinga hey voina hunlo tak main Lalrintluanga chatuan ramin pansanta ania ain lo tho ho na te soidu tam takine kan ringa chungchu min han soi sakla kalom khop mai hey Lalrintluanga Sailo hi MNA fakan lu ve atang khan kami riat masak pol te ama po khan ka riat ani a athom hi na ve a so tiang ani awang chuan ka kom mi takte po nin ka ria tiang chuan kanin kom chho a abulom hi athamuan tha ka tin athil phal ema tin party a hian tuna kan MLA te zinga le ama a keini ho ina ministry kanan ran lai po khan ani hi achiar zau berle azir sang ber niloma sela politics a hian Mizoram politics si amman maya chuwangin nang hi chu
politician tak ni hi kati china alom kati tiang chuanin ama hi mitai ma mi huai sen tumru ani atum to hi chu mi hian chul tir mai theilo nin ka ria tin party po hian ram nuai lama te po rei tak lo to MNF kan ti wangwat kai kan ti te zingami MNF mi tenan ti thin ang chi deuh kha ani chu wangin kan party tan chan na nas tak ani in ka ria opposition role MLA ruling ani poin om thiam thova tin opposition role a play thiama tin ruling party ani in minister te chief minister te moi lo po don vak lem lova fel taka lo chan thin tu lo chan pui thin tu anin ka ria ama hi minister po ni se mi corrupt lo ani ka ring o tak hi anein ka hello ka ui tak tani ti hi voinia hian kan soidu ani kalo me O kabula hianin kan ex Deputy Chief Minister Puton Luya adinga hei voina hun lo tak main Lalrintluanga Sailo Ruang min boral sanania hemi chungchanga hianin in tho ho na tepo ni se awiyom don fiawin kan ringa iwi thu tepo min han soi sakla voinia hian Lalrintluanga Sailo MLA za tak rable nam ta na kum sob chuang lo ramu to ramamut la da aho tupa aminga kaloni ve na te voinia ina tianga min khalsan hi ka ui in ke ma mi mal chau ni loven MNF party chau po ni loven zoram mi puite tan chan na satakane awangin voinia hian tia hun lo taka men kalsan hi ka ui tak zeta ama hi mirin tak mirin mi huai sen ani ti chuan mi har sale mang ang te re thei jok te ngai to thin tu mi tom ngai ani voinia hetia nga min kalsan tak hi ka ui tak zeta voinia hianama za na chibai kalhan tak meu ani o kabula hianin puzoma kan Vice President MNF kan Vice President ni Lai adinga hei voina hun lo tak main Lalrintluangan min boral sana awina thu te tin an tho ho na tepo soidu tam taka nei tepo kan ringa chutiang soidu chan kan so mange ne hei voinia kan ho tu poimo deu mai kan MLA Lalrintluanga kan chan ta tlat maya adam lo atang khan ngo changin kan bei donga changin bei seina kan neya voine ro zong pathian rem ruat na kan ngai mai lo thei lova kan ui tak zeta party ang pon kan sunin kan ui tak zeni ti ka sai masani sela chuti line Lalrintluanga hi ram noya chang lo ho te jinga mi MLA tuna hei kan nei chun ani deu der maya kan kal ta mai te po hi ami a khoi dang dang lama si line engem mozongin party an tho pia lama hian in chung khatna kan neya ka u chia pasal hi apate ania chung vel train nei ka ki kan neya tin Lalrintluanga ka soidu pa hachu candidate ni te be sein thutun ma te wan bial te pongai ven reng ve thina amero chu ho tu ten an hang chu lo all te tia midangan han din tir hian fel takin engma problem om lo en boina om lo bin akian thei zela sani som pare tin thandon po khan ampialan ngai ven ve line kang huna an zin du na chu da po chuan ke hi chu tian bial te kan en ngai to ve thina ho tu ten midang thazo kan ruat ani hi chuan lom takin ka kyang le mai don ti te kha public a hena su soine chu ka reng maya eril ru chu pa pui em ram nuaya ram ta na in pek na ru in helaya po ilakal zel hi ti in ke ma mi la chuan
ka da sang hle ni ti kha wen nia ka sei du pakhat ania aro pui ka ti in kha ti aril ro kha purun tlung aril ro hen ka mu tlatani chu kang hmuna thu soi ka hria da tang khan aro pui ka ti ama sit an pe lo lai de po an ne om zo da chuan vui lo bin om chena ma sa ril ro chung ril tak ka ka ngai tu chian hian ram tan dun na hlan huamin an pen chuaka chumi ril ro chu alo la pu zel ni ti kha ama voini han kan sei lang shim du ni Kabula hian hei MNF Senior Vice President put Dr. Thang te adinga hei voina hun lo tak main purin tluangan min boral sanani in tho ho na te in ui thu te poni se khang khamin han soi sak vela ritluang hi kanau ngoi bi kania tin ram hoi are tak lo oma katia rim na le muanan omdo na lo suak khania pasa he se hel tak mai huaisen tin athil ti to na lama chuan in pehlom top mai chung ko potul chuan kalsan top mai a khatenga in pe mi nia tin ram tan sim hi chuanin engma hi kalsan the he nei lo ni tianga mi in pezo mai ahlu katia tin MNF party apo hian asul sutu tak voine kan nei ania ei kan roi tu ma sa te ram noi tanga lo chuak hi tam tak chu voine hian min kalsan to ani hi kan suan tolon ve tak mai ania voine atian min om lo san ta hi chu amun ruak hi zau katia kathin lungram hi khoi khop maya ka ui tak set ani ten kan sarkar ma tu ma tang to khan party hi angai poi mo a ten nationalism kan tia nam adam chua te na turian in pelom top mai hi ani tin mi thil phal thil ui re nei lo anei chun chu phang zo vek mai du chi hi khatiang khania e hi angai hlut om katia tin adang le chuan hei kan party headquarter apo hian ni na sang tak voina hian kan pe National Core Committee kan tia NCC member pasari chau kan han than chua hian ani kan than chua jinga mi ani boka tin chuba ka chuan sang ni som bari tanga som ni le pathum inkara MNF kan han sarkar po khan avoi khat akin nania bial harsa bial khir khan angreng tak tinga ta chuan Deputy Government Chief Hui pa kan han da ta chuan mi amo phutna po again ni rechianga mo phutna la thatak mai khani tin ton tuma hian hei voi ni na tan bial ngai an tling le helai po hian senior MLA te lo ni ve deu taboka an opposition ni chungin MNF legislature party kan ti maya kata hian deputy leader ni lai mek ani voine hian heng ba ka hianin kan thelo mai theya ni na tam takhi alo nei to hei abik takin luang wala phechonin village council hian adin hi chon atangai lo ti ninga ringa VCP po hi tam tak lo chel to hi ani chu hlue be maya hei thilhar tak ania mi tam takin kan kin lo hi voine hian ani tin lai khotanga po hian an ui ve le inga ringa ko ran zona te le kong sanga tho chu angai na hian lai luang bol le chevel tan po hian ui om tham voina hianin min kalsan tu hiani ti te po hi kan soitel du ani chu ni mai sela thang party zong pon kan tor pui chewa hun lom tak min pe ka wangin lom tho kan shel se